iyi ni inkuru iteye agahinda ku bakunzi ba Rihanna. Niba uzi gukunda Rihanna, uriya muhanzikazi warakunze indirimbo ziwe, ni ibintu biteye agahinda. Ni inkuru uyu munsi navuga ko biteye agahinda. Ndagira ngo mutegere amatwi mwumve. Babwira ko buri munsi ijwi rya none rigiye kugera ribagezaho inkuru zagatangaza kandi zigisohoka. Kwa Rihanna iwe mu rugo harashwe amasasu menshi cyane ku nyubako yiwe. Harashwe amasasu kandi hari ukuntu bashobora kwibaza ati se amasasu yarashe, ayo masasu yarashwe nta muntu yishe? Ndagira ngo sasa ku ruhande wumve witonze, ese wapfuye ninde? Muri abo bantu bose barashwe. Yuko Rihanna afite umuryango, afite abana bagera kuri 3 ndetse n'umwana nako n'umugabo nari mvugishijwe. Ni urutse agahinda. Hari umugore washinjwe kurasa amasasu menshi cyane mu nzu ya Rihanna. Umugore ushinjwe kurasa amasasu menshi cyane ku nzu ya Rihanna yari umugore usanzwe nyine tu. Yari umugore, ubose ukamwita umugore. Yarashe amasasu menshi cyane ku muhanzikazi bita Rihanna w'icyamamare mu gace bita Beverly Hills. Yamaze kumenyekana. Ikigezo nuko sasa uyu munsi umuntu warashe ayo masasu yarashwe kwa Rihanna, uwo muntu yafashwe kandi yamaze no kumenyekana, kandi anaregwa ku mugaragaro. Muri make ibintu byose byamaje kujya hanze, byamaje kumenyekana ku mugaragaro, byamaje ko byasohoka. Uribaza nkibaza kandi iyi nkuru kuri ndi kuvuga ntago ari inkuru ndi kuvuga njyenyine. Izo twakwita Evan Reis nazo zamaje ko zabivuga. Ariko ku ruhande umugore warashe uyu munsi, baravuga ko zase uyu munsi ari umugabo uzwi ku izina cyane Ortiz w'imyaka 35 warashe iyo nyubako, afite imyaka 35, kandi uyu munsi yamaje ko yatagwa muri yombi. We yavuze ko ngo ari impanuka bimwe by'abantu bita kwiregura. Yaremwe ibiyobyabwenge aje tukagiye kuretse inzu ya Rihanna, kandi ntabwo yarashe ashaka kugira ngo arase gusa, yarashe afite umugambi wo kugira ngo yice. Nkuko byatangajwe Los Angeles Police Department, muri make de polisi ya Los Angeles Police Department yaho rero nayo yabaje ko bagira ikibivugaho, niko yatanze amakuru bigaragaza, ndetse n'itangazamakuru Page 6 nayo ibyo ryabaje ko ryagira ikintu bivugaho. Uyu mugore uyu munsi afungiye muri kasho ya polisi, kandi uyu munsi ari kuvuga ngo yafunzwe by'agateganyo. Ibivuga uyu munsi bavuga ko yafunzwe by'agateganyo, yakizwe nanone kandi amafaranga yaciwe nyine kubera ashinzwe y'abandi. Yaciwe amafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amadolari. Amafaranga menshi cyane, kandi amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga y'idolari. Ubwo kugira ngo mbafashe kugira musobanukirwe nk'abanyamahanga mudasobanukirwa by'amafaranga, tuyashyira mu mafaranga y'amapawundi, turashyira mu mafaranga angana na miliyoni zigera kuri 7.61 z'amapawundi. Murumva ko marakoze totali. Kandi amakuru uyu munsi avuga ko iryo raswa ryabaye nta nubwo ari kera, byabaye uyu munsi muri iki cyumweru nyuma ya saa 6, ubwo umugore yarasaga amasasu. Yari umugore menshi angana n'ubu amasasu yarashe, yagendaga yarasa agana ku rugo rwa Rihanna. Inkuru itangazwa uyu munsi Los Angeles Times zagaragaje ko izo yarashweho. Ubundi bagaragaje neza n'abakoze pereza uyu munsi, abapolisi bagiye bagaragaza pereza amasasu yose babase. Bagaragaje ko uyu munsi amasasu yasohotse muri iyo mbunda yiwe ari amasasu agera ku 10.
isasu rimwe kanagerasa ryagiye rifata kuri buri nzu, muri make ku gikuta cy'inzu. Umuvugizi wa polisi wa Los Angeles Police Department yabwiye itangazamakuru ko abona abanyamakuru bavuga bati se byagenze gute na gute. Yabwiye itangazamakuru ati twebwe nk'abapolisi twumvisha urusaku rw'amasasu, tucyumva ibiciro kuba byaba byose, ikintu twafashwe twakora twasi tugeze kuba twagira ahantu twumva amasaku rw'amasasu, tuza gusanga ni ku nzu yari hana. Twaje kuba twasanga ndetse biteye n'agahinda, byari mu masaha byari mu masaa 7:21 z'amanywa. Itangazamakuru ndetse na radiyo ya polisi ryatangaje amasasu agera ku 10 yose. Nyine polisi yose itanga itegeko ivuga yuko sasa amasasu bavuye muri iyo mbunda yarashwe n'amasasu agera ku 10. Yarashwe none n'imbunda yakoresheje uwo mugore bayita Frey. Iyo mbunda yakoreshejwe bayita Frey, imbunda yarasaga irasa mu rugo rwa Rihana, irasa ku rugo rwe rw'uwo muhanzikazi. Amasasu kaba yaturutse mu modoka y'umweru. Uwo mugore sasa warashe imodoka ya Rihana, nari ndashe imbogo. Uwo mugore warashe inzu ya Rihana yari mu modoka y'umweru yo mu bwoko bwa Tesla. Iyo modoka mu bwoko bwa Tesla kandi iyo modoka yari imodoka y'umweru, yari iparitse hafi y'irembo ry'inzu ye. Kandi ibyabashije kuba byaba, abashinzwe iperereza baramutse kuba bajyayo bagera kuzo ko bamenye ibijya mbere ku ruhande. Abashinzwe iperereza banagaragaje ko inyandiko yashyizwe ku nkoranyambaga bita Facebook yashyizwe Gashyantare ku itariki 23 bigaragara yo kuvuza ko umuhanzi nyine kazi uwo bitwa kwitari hano uyu munsi. Kandi uwo mugore ikindi kintu gishobora kuba cyatumye sasa ku ruhande iryo raswe rishobora kuba ryaba icyo bashinja uwo mugore. Bakunda ukuntu abantu nyine basangira. Umukobwa mwita Bargray we iravuze ati negereje ko avugana nanjye mu buryo butaziguye. Yarategeka kugira avugana Rihana mu buryo butaziguye, aho kunyitirira cyangwa avuga hari we yafuje ko yavuga aho nari. Ni ibintu bitabasha ko byakumvikana neza. Niryo jambo ryonyine yavuze imbere y'urukiko cyangwa imbere y'ubutabera n'abamufunze bose. Rihana uyu munsi ahatuye mu nzu ye nini cyane yubatswe mu buryo bw'akataraboneka kandi mu buryo kenshi ushobora kuba bwakeka ari uburyo bwa kera. Ari kumwe n'umukunzi we umuraperi Lil Rock ndetse n'abana be babo bagera kuri 3. Abashinzwe umutekano bavuga ko uyu munsi bitaramenyekana mu iperereza umuraperi cyangwa n'abana babo uyu munsi bari mu nzu aho amasasu yaturutse. Aho ayo masasu yabashe kuba yakwerekeza, kuko niba iyo nzu yari irimo Rihana n'umuryango we n'umukunzi we n'abana bo bagera kuri 3. Uyu munsi nibyo twibaza. Akenshi uburyo abantu twibwira ko abasitari baba bafite umutekano cyangwa mu kimwe uyu munsi kumva ngo umusitari n'iki everything that happen ibintu byose ko byaba mu tubuzima bwacu ibyakuba uyu munsi byaba no ku musitari. Nkibaza kino rebelelo iyi ni TV twakwita uyu munsi ijwi rya none. Ndagusaba ko ukora subscribe kandi sekonda kurindi inkuru nyankuru uyu munsi kumva kumva ko ni nyakuri. Uyu munsi ntabwo biramenyekana ko Rihana yari mu nyubako ndetse n'umukunzi we n'abana bagiye kuri 3 bari mu nyubako. Gusa ariko uyu munsi uwarashe amasasu ku nzu ya Rihana amaje kuba yagaragara kandi yamaje kuba yafatwa na polisi Los Angeles Department Police. Uyu munsi baje kubajya mu biganza bya polisi. Ndakomeza mbabwira ibijya mbere ku ruhande mwumeze mbamenyeshe inkuru yose ukire ibyabaye kuri Rihana uyu munsi, kuko niba kuko Rihana yari mu nyubako cyane yari inyubako yararimo. Uyu munsi ntabwo biramenyekana nibwo inkuru gisohoka akakanya. Inkuru gisohoka tuba kibagezaho, nta mpamvu yo gutinda. Inkuru gisohoka tutibabwira. Ijwi rya None TV, ukora subscribe twikomeze.
ndaje tugakora na part 2 tumenya koko niba Rihana yari mu nyubako cyangwa ari mu nyubako. Abantu benshi bari gukwirakwiza ibivango Rihana ngo yarashwe ngo yapfuye. Nago uyu munsi amakuru nyamakuru ya nyayo aramenyekana ko Rihana kuko yari mu nyubako cyangwa batari mu nyubako ngo biramenyekana. Ni nkuru akakimara ko yasohoka mwebwe murindire gusa ya na mimi nakoya ndaje mbamenyesha ibijya mbere ku bandi. Ni muci kurero kurya na TV bakunda cyane.